Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, bugun Malbazor tadbirining ko'pchiliklarning so'rovi bo'yicha bugun 12-fevral 2023 videoni hozir turingizlar. Qo'ydan chiqqanda qo'yinglar va pas qo'llab turingizlar. Biz har doim sizlarning hurmatinglardamiz. Qo'yjonidan boshlab o'tamiz. Ko'rpoq ketdi-yu aka. Yo'q, ketdi-yu. Qancha oldiz? 24 kun. Buyoq oldi. 24 kun. To'rtta qo'ylar qancha ekan? Hopdan beri olmaysiz. Yo'q aka. Bu maosh qo'ylar qancha ekan? Maosh qo'ylar 11 dan so'rab o'tir, hopdan. 11 ming. Qanchadan beri qo'yibsiz aka? 80 dan. Qancha bo'laverdi? 9, 8 dan beri qo'yibsiz. Bular bo'z, qo'zlarmi? Qo'zida. To'xtaylik. To'xtada o'la qochqirgan. Sidal qo'y. Bu shishaklar bu qo'ylar bu. Shishaklar. Qanchadan? 11 dan. 11 dan. Baylash kerak ekanda bularda. No, qo'ylar bu, qo'chqirlar bu. Qo'y. 4 tish. Arasham bu. Ha. Yaxshi ekan. Basi 40 mingdan. Eti bor bu je, charbao. Semiz. Ha, semiz turbo ya. Shular qancha kilo et beradi taqashonlar? 54. Deng aldım. İşte soyup yurgan o'sha. 50 dan tegereyinde ekanda. Bularda shunday basi? Çok bular 20 dan. 20 dan. Bularning paroda qo'ylar. Mesni qo'ylar bu. Mesninglar. Bularda semizmi? Semiz paylangandan. Sizlarki endi qo'y qo'chqor. Shishak. Baylanganmi je bundaylar? Qanchadan? 24. Amne 24 qancha qimmat? Eti. Ha, mık turba ya. Qo'zlar qancha? 8 9. 8 9. Mal yo'lda arzon qimmat. Qimmatli. Aluvchi bormi? Tek qo'chqor bu. Qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. Paroda sendan. Dilbe. Qanchada o'tsin? Basla bilmaydingmi? Ha, basım 30. 30 ha. Qancha berdi? 27 26 berot. 26 ta beryapsizmi? Temizmi? Yasile. Et turib. Bak baylash kerak ekanda. Azgilani. Bu charba qo'ylar bu? Baylangan. Baylangan bu. Optomatik. Da yetish kerak ekan ha. Qanchadan bu? 15 ta otam. 15. Bu var qo'zilar bu-chi, shishaklar bu. Shishak baylangan bu. So'ymoq jaraymi? Ketyapti. Qanchaga ketdi? 12.300 ga. Siz so'yasiz bu-chi, da baylaysiz bu. Baylanatdilar. Da baylaysiz. Ketdi shu 12.300 ga ketdi. Vaqt aytib qo'yasiz. Vaqtga keyin 9.5 berib. Qancha beradi bu o'tirgan yerdan-chi? 9.5 berib yotibdi. 10 bo'lsa beraylik. Bu nima beramiz? Emasmi? Ellar 9 qala surot. Qanday jo'murcha shunisi? Atama jo'rati chiq. Ya, chijoq bu. Eti bilan emas-ku. 9.5 ga berib yotadi 10. 5 9.5. Sizlarga harakat qilayin shu. Soda jurayotgan uchurlarda ko'rib tatgan harakat qilamiz. Ana biri o'tib chekerekini Bo'z qo'ylar bu. Qanchadan ekan? 17 dan. Yosh bu? 6 dish. Bagasi soda qancha beryapsiz? 14. 14 ha? Bilasizmi 14 ku? Qancha bo'lsa? 15 ga berib qo'yim. 15 berib qo'yibsiz. 15. 15 ga biraz qo'shsa ketdi ekanda. Menikini tartib qo'ying. Sizniki bo'z qo'zi.
To'xtaganmi qo'chqordan? Yo'q, shishak. Shishak. Ha, eti bormi? Bor, soya turib. Ha, so'yov tayyormi? Yo'q, dayım. Chekayim bosib ketdi aka. Yaxshi eti. Brazlet organ. Qancha ekan? Bu ketdi-yu. Oh. Qancha qoldilar ya? 16 16 mingga muzo. 12 bo'lsa beraylik. 12 ga berib olasiz. Yaxshi ekan, eti yaxshi ekan. O'ydile cho'ng ekan. Qancha berdi? 11 beryapti. 11 beryapti, ha. Qanday bo'ladi bozor? Uyda o'li. Satgan arzon. Qizilikda. Satgan arzon, alganga qimmat emasmi shu? Qirg'iz qo'ylar bu. Qanchadan? Hozir 9dan qo'y bo'lsa 14 ta o'tiribdi. Mana bozor chizib taqlan. Berib o'tamiz? Beryapti. Qancha beradi? 8 beryapti hozir. Qo'zg'al 8 beradi. Bu qo'zlar qancha qilma aka? 5 ga ketdi biroz. Bu 5 mingga ketdi. Bular kuzunda tug'ilgan bu. Ha, kuzunda tuğ. Torpaq ketdi ya do'st. Qanchadan aldingiz? 31 mingdan. Erkek urg'achi bu. Erkek. Ikki o'tang erkek. Qancha oyliklar ekan? To'g'ga getirasiz tapa buni. 31 mingdan. Qancha oldingiz aka? Ya. 33 jarım. Erkekmi? Urg'ach. Urg'achi. Qancha qoldi? Erkek 40. 40 qoldi-da. To'g'ga getire turgan torpaqlar ur. Turgayda tashlat bozorga. Arashan qo'chqorlar tartib bereyim dedim, ko'rinmaydi. Torpaqlar qancha ekan ya to'g'ga getirganga? Alaykum. Urg'achi bu. Narxi qancha erkek? Erkek urg'achi ba'zi berelimi? Yo'q. Bor. Erkek qimmatroq bo'ldi. Bozor qanday uydalar? Uydalar. Shunday torpaqlarni to'g'ga getirganga ava boshladi dedilar. Urg'achni alishadi bu yil. Bu yil urg'achi bu. Nega? Yaxshi o'sadi. Urg'achi yaxshi o'tganmi? O'shancha urg'achi ko'tarilib ketdi deymi? Torpaqlar qancha ekan optom? 30 son. Erkakmi urg'achi bu? Erkek broli. Ketdi-yu aka bu ya. Qanchaga ketdi? Bilet aytmayapti. Bosim yeb qo'ysak yaxshi bo'lmagan. Qanchadan deysiz ya? 30 son, 30 son. But urg'achi bu. Bit urg'achi. Jalan urg'achi. Jalan urg'achi. Qanchadan berasiz? 27 dan olaveram. Qancha beryapti? 26 jarim. 26 jarım. Optom. Qaysi? Qanchadan bu? 30dan so'rayapti. Erkek urg'achi. Urg'achi. To'g'ri so'nma o'tganda bu. O'latdan to'g'ri. Bekana aka. Tamam jarnama. Oo, torpaq ko'p qo'y. Bu qanchadan ekan torpaqlar aka? Aka. Şef. Bası qanchadan? 30 dan. Qal tuğanlar 30 tegirek ekan. 7 aylık 6 aylıklar. Qanday ekan? Assalomu alaykum. Aleyküm. Qanchadan torpaqlar? 30 so'rot. 30. Barma bir ban jatta bo'lgan. Duvarch. Bu da 30 bu. İyi, hoş geldiniz peki. Yo'q yarashadi. Ya. Yo'q yarashadi. Et yarashadi. Qanchadan ketib berasiz shularni? 26 ham beradi. 26 jarman. 30 Oh. 0703 17-20. Hava jarnama. Elli yirmi. Kaçın o betlerini tartayıp da. Betni tartib qo'ydi. Ana butni ko'rib. Ko'ring sizlarga. Bundan Bu qancha? bu bolar 25 ta otam. Bo'lar 25. Ha. 0709 bilan 703 Erkek. 51 20 44. Ustiga qancha? 33 so'rotmi aka? Ya. 33 so'rot. Qimmat emasmi? Turali. Turlar bazı turlar bo'ladi. Aluvchasi bo'ladi. Alçılar. Keltiretdi ba'zida. Aluvchi. Juda qimmatlab ketganmi torpaqlar, ha? Bağları. Ya. Ödeli olur. O erkek torpaq qancha ya? 50 so'rotam. 50.
Kımbatlap ketkenmi? Balaga yarasın aka. He? Kaydı kanal. Kanal jarnama. Qancha aylık bu? 1 yaştan biraz öttü. 1 yaştan biraz ötdi. Bu erkek torpaqlar qancha ekan ya? 38, 33. 38, 33, 40, 50'ge çeyin. Sağ uylar taktırayım. Çoğun kalacak karayınca çoğun kalacak. Assalamu alaikum. Tamam, qanday saslı? Bu kunay qancha baka? 73. 73. Boz bu? Qisir. Ha, baylaganga ekan da. Bu torpaqlar qancha ekan ya? 55 tane. 50 he? 50'den boldu da. Ha, aldık mı? Qancha 1 yaşdan aşkan mı bu? 1 yaş ekaylar. 1 yaş ekaylar mı? Boyları bol bunun. 1 metr, 1 metr. 20 santimetr bol taşır. Stiki qancha? Kalsın o. Kaldı he? Bu buqalar qancha ekan? 57'den. Bu buqalar qancha ekan ya? Kimniki tug'anlar? Qancha buqa var baka? 55. 55. Daha çoğurak buqalardı göreli. Bu ak buqa ketdi ya dost. Şef. Satolsku. Qancha da o'tadi? 66 deydi. Boluş kanca boluş? Bu buqalar qanchadan ekan ya? Qo'ysin, ja ketdi. Kimniki baka bular? Ay 65'ten sonra. 65'ten mi? Bular 1,5 yaşlar mı? 1 yaştan aşkınlar. 1 yaştan aşkınlar 65'ten. Qancha ekan buqa? 75. Ya. 75. Baylangan ekan ha? Bularchi? 75. Bular 2 yaşlıqlar-ku. 2 yaşlar jetillik ekan. Bu buqa qancha ekan aka? Taqsir buqa qancha ekan? 65. Semiz buqalar ko'rinmaydi, qatayinda. Bu cho'ng buqalar qancha ekan? 150 dan? Ana cho'ngdu. Ha, o yerda cho'ng buqa bor ekan. 150 dan. Ha, no'lar qanchadan? Qanchadan? Alışıyor. No, kraska zorlarını bir satı olanlar. Qancha aka buqa? Sattı mı? Qancha sat? 83 kilo. 83 ga ketdi. Öyle. Daha zaman al oldu. No, buqalar qancha ya aka? Qanchadan ekan? 95'ten. 95'ten? Bu emne angustar bu? Angustar ha. Yaşı qancha bularning? 100 yaş. 1 yaş cho'ng bo'lib o'tgan bular, ha? Qanchadan so'rab o'tadi? 83 'dan. 83 dan, ha? No, qara buqa kimniki ya, qara buqa? Nomerim aytib qo'ymaymi paket? Ne aytib qo'ying. Qal 1 minut. Sotib oldingizmi bayga? Qancha oldu? 85. 85 ga so'ya turgan bo'lgan. 75 ga. Ez buyoqda turadi, 75. Chep nimaga? Tarttan oğlum. Qancha ekan? Nogu? 75 ming. 75 mi? Bo'ldi. Ha, sotib oldim. Qo'shilsa sotiladi. Buyoq dozni tartib beramiz. Buyoq bo'ldi bu. So'yingga jaraymi? So'yingga jaraydi, tutdan berib turibman. Tutdan beri. Buyoqda o'zi 90 da oladi. 88 bo'lsa beraman deydi. 80 ga surib o'taman. 88 bo'lishi. 80 ga o'rishtirgan bo'lmaydi. Mana buqalardan ma'lumot berdim, men.
Satı oldunuz mu? Ya, kaç oldu? Sağım uylardı böyle. Sağım uy kança torpa olmayın. Dost. 77? 70? 70 ekan. Bakın o sağım uy kança? Hikmet ezgelle turamiz. Bas 15 mi? No, tokol uy kança ya dost? 110. Sütü жақсы? Qancha süt beradi? 12 beradi. Hozir 12 beradi. Ya. Qanchanchisi to'ldi? Ya. Birinchisi Ha, birinchisi. Yaxshi qunayin ekan anda, yaxshi bo'lib o'tgan. Jo'shlar? Sütü qo'yular? ko'rmaysiz Voy, men ko'rgan tushunmayman-da yaxshi. qanday tushunmaysiz? Qayerdiki bu? Havasından mı mal bozarından? Mal bozoridan. Nomeringizni aytib qo'ying, o'tmay qolsa chalishadi. Qancha nomeringiz? Nomerini berip koçun. Yaxshi. 508 06 09 43. 0508 06 09 43. Qancha bo'lishi? 105. 105. Taylar qancha taylar? 31'den erkekler urgaçlar 37. Urg'achi qimmat bo'ladi, ha? Tayda. Urg'achi. Torpoqda tez kelincha ekan, ha? Torpoqda tez kelincha erkek qimmat ekan, urg'achi arzonroq ekan. Qanchadan berasiz bu? Urgaçlar 35'ten beri. Tamam, jarnoma. Tay qancha ekan bu aka? 28. Bereringiz. Bereringiz. Allah turgan işeydi. Soda juradi. Qanchadan do'st? 40. Yaşına kaysıyla. 40 ha? Kalp aytpay. Çekeyim kaça var? Kaysı? 30. Qancha beryapsiz bu aka? Kaysıga? Taylarga. Oğa bellelik. Oğa 38 veriyor. 38. Kaça da ittaylar? Bundan qo'ylar. No, beyler qancha ekan beyler? Bilmediğin var. Kimniki ekan be? No, begimniki ekan ya. Jakpaz aytып. Beyleri yok. No, soğum okşaydı ha? Sizdeki? İyi. Qancha do'st? 110. 110? Qancha baylandilar? 2 ay. 2 ay. Hozir so'yza bo'ladi? Bo'lib. Bo'lishi qancha? 105 bo'lsa ham. 105. No, so'g'im bu ya. Hop. Qancha ekan? 110. 110? Soda juradi. Tavay aka qancha beryapsiz? Tavay aka bozorda qiziqib soda yurgizyapti. Sizni. Aleyküm. 185 vertmek onu. Ekona 185. Bular nima? Semismi bular? Baylanganlar. Siz qanchada o'tasiz ya? 190 dedi, 5000 bulaşıp oturup. 5000 bölüp qo'ymaysizlar bu. Böldüm 180 dedi, bile 190 dedi, ortozunuz 185 oldu. Oşonday oldu. Askarlı. Bilimi güçlü adam benim bileğe çalmayayım, dileğe güçlü benim dileğe çalmayayım degen adamlar da bu. Dileğe güçlü adamlar da. Ya dürüsteyim. Ona kemesterge tartib. O'shanda har biri qanchadan bo'lib qoldi? Oşon böyle 92 jarımdan beri oturmuş. 92 jarımdan bunaki. Ketdimi? Gidin gidin. Keteyin Git deb bal, o'tirib. giteyin deb kaldı, jomortgan.
Bol mu Beni ake? 185 mi ake? 90 kılık koyupsun. YouTube'ga çıkıp atadın mı? Bereşenlik kılgılayım mı Elde ake? soğup yüreğim yerim dep yaşap yürüsöңçü, bir elge de kızmat kılsaňçı, jalaň ele özüň ele kılbay. Yok, elge kızmat kıl. Elge sen ne yapsan men bunu soyup elge soyup berem, oşonda oynaş kerek istapla. Ey, 92 jarım. men deri oşonu ozman çykkandy üçin beri ot, oşonda öňürüz. Orta ol biraz. Oşo biraz bolganda goýçy, maňdaýynda dişiň bar, taňdaýynda dişi bar. Vay taka qoğuz alçı. İşte goý, ne olançalyk ey. Ver tavayı kiçoğunu al. Ver. Taka alıp. Ey, sonun bolotdur ey. Giçeke çoğundu. Yo toşun kança. Hareket 98'den beri bu oldu. Al bütdü deymet. Aytyp getiret. Jaş oğuzları ömür üstüne bu yaşa ötüp gidetti. Aytymyzdyklar. Biz yaşakta yaşa oturuyor, toktop kalbaydı. Var kızır mı? Harbi kılgan demesini. Rahatsızlığım menen. Men de elge rahatsızlığım menen beri oturum. Men de kızıktırmayın sana rahatsızlığım menen beri oturum. Nasıl gene? Ey bir. Boldu. 185 Boldu. ey. Yok taka. Yok. Hem ağzında en yana. Estağfurullah. 186 kıl vereyim. 88 kılık salış. 6 ile kıldık. Koy 6. 88. Evet solda gel. Oldu 86 bin gey. Kalayke. 186 bin son buldu. Koyça yeme kılbaçı. 187 kıl koğulaz oldu. Ulan 80. Bol get buna gel. Akçasını kaçan alasın. 187 kıl koğu gitti. Akçası 5 için alsın. Bir kaçakın. Ya. 110. Boğuz bu? Taksır kançakken bir kança öyle odat bayka. Kança öyle odat. Sizdeki mi? Ya. Ha sizdeki mi? Boğuz da bu lan. Boz. Жақсы бе екен жош, а? Josh. Қанша екен болушы? 90'da atağız. Тақсыр қанша өріп атады? 87'ge çeyim bergen. 88 olsa bergen. 1000 сом талаш болып отыр да, келіп қалыпты. Aşırı yaksa aladı da. Басы келіп қалыпты. Уақытын аттарын тартайын мı? Өт көтейін, а? Sen tarttırıp koyunu. Son tarttırıp koysun. Не бұл, тай бұл же? Тай. Айтчы давай. Бойы чоң екен, а? Жасқа не болады? Bundan da. Жасқа құнан, а? Қанша екен басы? 60 tot. 60. Жақсы, 350 жоқ екен, а? Қанша көрдің? Я. Bolor. Болор 60 екен. Жақсы болшы екен. Бұл соғым бұ, я? Соғым бұ? Қанша екен басы? Қанша сұрады? 80, 90 dedi, üstüne dedi okşaydı. 90 Бұл байланған бұ жағын? Жоқ. At, Çarbal ya. Çarbali at bırakıyor, et türek, şöpken oldu. Ne tema? Tavaz jarnama YouTube. Жылқы қанша я дос? At қанша? 160. 160. Ne öneri var? Yaş bu canı. Can ya, öneri neymi görgözetken de? Aleyküm assalam. Stiki қанша екен? 220 tot. 220. Jaşı? Yaş bış çıkıp otur. Bıştı çıkıyor da. Boyu çok kenan da. Baytal, Kaça- baytal. Ha, baytaldı. Bak emine kaç koyun. Ya yaşlar turistler YouTube'a çıkıyor tadınlar bu. Reklama var. Tamam jarnama. Ya oynayalım. Ya beri yap gel beri. Bakın aral koy. Hey beri gel ortak hey. Nereye gel gele? Nereye?
Айдын аттарын тандаңыздар туғандар. Жақсы тұрады екен. Дос кел, балаларын айтып қой номеріңді. Аты қарада жақсы тұрады екен. Қайердің аты бұл? Бешташ. Жаш емне? 4 азы, е? Улаққа чауып жүрөбү бір-бірге? Басы қанша? 150. Номеріңізді айтып қойыңыз. 223 0223 24 12 13. 12-13. Жақса çalастыр. Қаншаға бередіңер? Слушай. Ну, қаратта тұрады ұқсайды бір-бірге. Байке, сіздікі да тұрауы? Немесі бар ұқсайды қой бұны, қырш артыменен тұрып атыр. Өмір бар екен бұны. Burada turgut belli görüp duruyor bu burada. Ya. Ona karatta birdek var ekan da. Çözde yaxshi ekan. Bayka kelingiz-chi, bayka 1 minutga. Son boshqa. Gel bayka, nima etib qo'yamiz? Ma'lumot berib qo'ying. Qayerdan atib aka? Arashan. Nomeringizni aytib qo'yasiz bu. Nomeringizni. Telefon bu. İyi. 75 0705 75 75 35 35 94. Burada turuşu emesiz bir-birge. Turib atatqa qaytib gideylar. Bası qancha bası? 170. Qancha ko'rasiz? 150 ko'rayotgan. Uloqqa chapqansizmi? Ayılda ulakka getirip çarpın. Chiqashlari qanday? Yaxshi. Tep qolmasmi avlans? Qo'ychi. Jegen jag'idan abida yo'q deydi. Assalomu alaykum. Buga erishdi. Qanday Hurmatbek? Yaxshi, yaxshi. Qancha bu? 180 bu. 180? Hurmat negizі жақсы аттарды бағат өзі. Кеше чабылды? Жоқ. İyi. Чалган жок, үйдө эле тур. Қандай чұрқы одат? Я, Hurmat, қандай чұрқы одат? Çurkaşı жақсы. Жақсы çurkaydı. Жақсы қанша бұл? Bular 5'ten 6'a gitti, 6 azı bu. Номерін айтып қойдың. 706 0706 56 38 56. 56 38 56. 56. Raf. Ne kadar kızık oğlan. Kara takıl gibi atı kendin mi? Жақсы екен. Değerinde var ekan da. Жүрген бір oldu, үйретті. Спокойно тұрып ба? Егер Алла тор аттың немесін беріп қола дамыйларын. Қайердікі? Бешташтықы. Жашычы? 5. 2 azı. Ha, 2 azı ya. Bası? 300 bin. Ulaqqa çabылып жүрө? Çabılır etpi? Biraz ele çalgın. Üçölөр жақсы екен, ha? Номеріңізді айтып қойыңыз. 507 0507 01 97 97. 01 97 97. Қанша берді ya? Қанша берді? Пока берелек, ha? Sizdeki ya, müçöz жақсы екен.
Убактын аты? Чабып жүр, э? Каердики? Акжар. Жашы? 5 азый. Басы? 180. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0705 80 62 26. Onu kaşkattak durayım. Oyla. Sen attın kaç öküm? 180. Ulan kaça olalım? Hayırdı ki? Araşan. Araşan. Ulan 100%. Ya. Ulan 100% garanti. Ulağına garanti veriyorum жақсы çavat deydi. Номеріңі айтып қой. Номеріңді айтыр да сағат çalat işte. 0500 26 06 09 Туғандар, олман кешке тартып бердім. Қандай аттарды, қандай малды тартышты да комментарийге жазып тұрыңыздар. Тартып беріп тұрамыз. Лайк басып қолдап тұрыңыздар. Біздің каналға қатарлық болсаңыздар, қатарлық болыңыздар. Келергі чығашқа шейін саламат болыңыздар.